Juga tu jangan pamit jopi japora jauh ya jauh di cerita nakwer ku apa jauh tawi ambo apa tapi jauh agwe cema cerita Vicente Abanyenga Buju, abogado, chama chimba ya po mokoyen darpi me. Mitambo ya kwer anami boy har, boy kuningwe. Po awete irpi kuningwe boy ya. Ambasa itavicha u pame penduama mamote tane. Kamine are noi pona katui de pa oi ana agora ma kringbe poi nyambo pona nyande ana mi pona iko wa pamae ketu pame cari queri nyande na moi queri quai au mbata agora mi pona ja jauh baca penja jarogat tata hai baca baca wiku ku apa cere kuat ku anyetete municipio Diamante do Oeste do Paraná jaragu jevetevi tensanya oi o pamba ko uwure o timbo mbayate bo we kringwe de pe o atasi tuja ku irma eran ana mon de pe manyanda rupanya baca kue moi pona ana biro ui ana ko nyane punuare estawa quere boy nyim boy ora mon de pe ema nyambaca nyande ruete moi pona yawa ha eva che ambaca ko nye ya tapecha nya entender nya do papo na yawana mokoyen darpi te tamba erpi quai o endo quai agui ko Brasil agui oi ambai kute ubumbute a Paraguai Argentina Bolívia ha eva manhã ne puno meme ha apecha ambaca ia vi apa ceru jawa ama budak jako opere mbapo opere nyangareko pamere ap pame nyane tanakwer ko ubu agui hakwere no puave indo kove ima ko ubure amami no kwer jewi sa ewa japo kwa puangwari jewu ku Kuanga ewa mbacavi haro vai macevi ta iko amombraitevi cerupe ja itianoma kakwama ko ari ko waire hawa de ama ewi ceje peta sembraitevi chupe ana guama ceceu agu jevete pame ko wai javi tove que tu nyanderu to mombraitevi nyanderu amar picheceu agu jevete